Atongeria ba kanisa CAPC ne bakathite talire thirikari ria kwambiria uchunku na makanisa na atongeria ba kanisa bakere batongeretwo ni mutongeria wo Antonyire East. Atongeria ba baruwa ni kwairite kanisa ikitheri kawerune mantura bakuritana akari kenda kwebana na makarika yontu ya kuirana ya karika ntere cia Shakahola. Nicola Chabare aina ripotie. Gucokia nkatho mbere buru kiri presiding general bacia wetu wa APC Samuel Muguna Enderi amwe na alimasauri yonthe ya Kenya ni kuona ni bwea mbithiro ndire barendi Paris ne wetwa Maenyi ni kumaniana mpongirinu na kuonekana aruthetho rwa murungu no akaru kuthina mbere na kwaramia nthiguru na kinya agukura kiri district ya Antonyire Central ya kanitha acha EAPC ikyo gitumite atongeria abonthe bakanitha ino wamwe na kinya general overseer wa district ino to Echausi Mungathia batirimana kanitha ni ya EAPC ya Ntubeto ni kenda bathina mbere no chokia nkatho na araba ibumiritie na kuonaniria kuwatanira na thirikari kuthina mbere no chunku na bamwe batumiria muno bakiringithanagia na untu obwa Shakahola bora buthiete na mbere na ingithia nthiguru bonene. Kristo atwitire ni kenda twethia antu athingati bawe atatutumire twita biazarene atutumire kureta nkoro kiri Kristo. Paul Mackenzie na Shakahola athithitie kutuma kitendo mapasta yakasifiwa yatweka pasta batekuonekana lakini East African Pentecost pastors beto ni babea na ibarome na mwito yu na iba ustumu kwa niaba ya biu ningo ustumu kitendo kiu tuomga mukono thirikari yetu with the vetting achungai bonda bachunguswe na babu the vetting njira yagirite tuende tukiawekirwa kaline kamoka mutomirio wa Shakahola batu to kanisa tutekutheta nontu bwa kanisa kwithira ichunguza wa nontu bwa mathithio yara ya wetana mbere kanisene muno no ntobo ikobira bionekanite mwithune yo Shakahola nara Kilifi no ntoke ya kwethira kanisa etethira ne kuone lianto njirembe ya ni kanisa ere kayuki anto yambirie kuorwa ote kanisa yeu ko ningo support kanisa sionthe ichunguzwe anto bateta kuromba borowa anto bateta kuromba bona thina patwe ndegoro yatokanyitu kuunga mukono tumera yeteta esungusa makanisa esungusa kanisa cieto na esungusa atomeria gitanyo gako ibajuchitie ekanya kuria asiasa na kinyanto obondi bethiro bena thiri nthiguru yonthe ya Kenya wamwe na kaunti ya Meru kura kuonekanite mantu makithina mbere na kumira muno magukiria kirugutira agegi siasa antu ba Meru county ubuketho ikabutari tayari kwa thoi mwekuru na ere ngabana wetu wa Meru county na itwetekerie na nkoro emwe na tumuunge mukono ngabana ni mama twetekerie mwambo yura kuwa kaende kabati atutongerie ndene Meru county itoreke kumweketha nontu bitu kwenda ndene Kenya ni maendeleo ko barabe na ndo na gavana iba mwekanya na MCA baturitere ngwe miaka 5 nontu ngwe ni yeka maanisha ketha keta na mbere kana ketha teta na mbere ke akwethirwa Nyambene county mwathani murungu ntuko yeke yokinya ndikienda atwa yo na yethirwa ire njaru na twethirwa turi akue na maendeleo yau inkuromba buru mwathani murungu abwithie kwenda kwake inde tina ndwa tontu bo kankwenda kwaria ntu bonthe baraba kwethirwa bena ndwa ndikienda kumba kwethirwa kwenda kuitanwa iwendo bwa murungu bobwithika antu bakaitwa pakura bali ugatatiga kyo kaithirwa kwina thiri nthiguru ino gutionekana maendeleo na araba chokia nkatho kiri mujumbe wa Gembe North to Julius Taitumu na nkatho nyingi sana nontu bwa mwezimiwa Julius Taitumu rira cioro bietere na ruo mwezimiwa abana obisieke pata mama ibakikizire bagwerio gukumbika nikenda sukuru yetu ikethera ina cioro ayuki atue nene oria otembeca ici kuoneka ndene ya thirikari kana CDF ayukia dharura thaa ici oro bibienji na ibikwenjwa na ibikuendelea kubwethwa na ntuba shukuru yo mba kuendelea kuma Ntubeto kengo Gembe North Betan Class Chabare.